Assalamualaikum, selamat Hari Jururawat ya. Happy Nurses Day to all the nurse kat Singapore, Malaysia, the whole world, okay? Inilah dia antara bila Nurses Day ni, kita ni dapat macam-macam hadiah, okay? Termasuklah Nek Mami dapat, walaupun Nek Mami menguruskan nurse-nurse ni, okay? Lihatlah apa yang kita dapat. Sepanjang bulan Ogos ni, berbagai hadiah gift yang diberi oleh doktor, company-company, supplier dan juga Hospital Changi juga beri kita hadiah ya. Alhamdulillah. Nenek simpan di sini sebagai kenangan, okay? Happy Nurses Day to all the nurse, okay? Take care yourself, okay? Be happy, okay? Always happy, okay? Love you all. Salam sayang dari Nek Mami. Jumpa lagi.